Assalamualaikum урматтуу Талас тургундары. Биздин Талас жарнама YouTube каналын көрүүчүлөрү, бүгүн мен силерге көпчүлүктүн суранычы боюнча комментарийге көп жазсаңдар, малдар тартып берип кой деп. Мына мен бүгүн силердин кызматыңыздамын. Видеого лайк басып коюңуздар, колдоп коюңуздар. Малдар бүгүн 11 декабрь. Кой жагын, үй жагын, жылкы жагындагы тартып берем. Көк бөрүнүн сезону болуп атат, азыр көк бөрү аттарындагы мен силерге тартып берем. Көк бөрүгө ат издеп жүргөндөр болсо дагы видеону аягына чейин көрүңүздөр. Комментарийге жазып туруңуздар, да силерге эмне кызык болуп аткан болсо, ошолор тартып беребиз. Силердин ар бир комментариңиздерге маани беребиз. Мал көп го? Мал көп го? Чыкалып калыптыр. Оз эле деп коюш бирок. Арзан бар эле. Кандай болот мал? Арзан кымбат? Мал кымбаттап келет. Кымбаттап келет. Чарба койлордон баштайм. Койлор канча экен? Чарба койлор да булар, Кошкордон токтоду эле? Чоң кыргыз койлор экен. Бир коронуку. Бир корон койлор экен. Канчага бересиң? 15 бе? Түшмөй жокпу, түшмөй. Койлор канча экен мына чоң кыргыз койлор? Шектарды көрөсүз, шектер. Канчадан кетти яш торпоктор? 35. Алыңар 35-тен, эркек бургачыбы? 30 сомго 50 сомго дейм. Бургач торпоктор 35-тен алыптыр. Кыргыз койлор канча экен? Я, Чарба койлор. чарба эмес, үчөө байланган. Просто жүндөр эле апсый. Түбү булар, Канча булар? 11ден 11 миңден, ертип бар. Ятада бир кора кой бар экен. Койлор канчадан экен, я? Кимдики бу? Билбейт экен. Кимдики я, дос? Булар сатылабы же, сатылып алындыбы? Алынды го деп. Алынгандар булар. Канчадан кетти ушулар? Сойгонго го деме байке? Иә. Сейтеке кандайсыз? Байлангандарбы булар? Жок. Жайыттагы бар эле. Жаста туулгандарбы? Канчадан ушулар? 10дон сурап. 10 миңден. Жакшы кыргыз. Канча буйрук бар булар? Кой көп аябай. Сойгонгобу байлангандарбы? Эти аябай эти жакшы экен, Канчадан булар? 14 миңден, Козу койлор канчадан? Байке. Козу койлор 17ден деп сурап атам. 17 миңден, Булар качан тууган байке? Bir ay oldu. Bir ay oldu. Bir ay oldu. Tuğup başlaптыр da koyulur, O da. Bu şişekler kança eken? Ya, kimdiki? Koçkorlar kançadan? Baylangan mı bular? Bitti okşut. Sağ etecek. Hadi ne satarsın? Ne çekeyim urgaçı koz. Urgaçı kozlar bu. Çarba urgaçı kozlar eken. Koçkordan tokta ölek de. Жок, таракан бар эми. 8 миңден сурап атат. Канчадан келип атат? Жаңы эле келди өзүм, кеч келдим. Кандай болуп атат? Базар өйдө ылдый. Базарда өйдө эле. Өйдө эле алуучу барбы? Алуучулар деле бар. Булар семиз экен, Канча экен булар? Алып сатты, жаке. Басы. Экшөө калдыбы? 11ден отум, 11ден. 11 миңден. Канча экен байке бу? 12 сурап. Байланган экен, Байланган шишек 2 экен. 12 миң.
Жээктеп үй жагына келдик. Assalamu alaikum. Майка торпок канча экен? Эркек бургач. Бургач. Канча ай болду? 8 bit 9 ay oldu. 8 ай. Баасы? 33 lira oldu. 33 bin ya. Satып алдыңар bu ya. Kaçan aldыңар? Ya. Mafya sırrını açmak. Ayt koyuş bayka. Ya. 45'ten aldı. Bunu ayınlarken birinci tunguç. Ya. Aytek mafya. Tavaz jarnama YouTube'da. Aleyküm assalam. Kaç eken bayka torpaktur? 38'den sonra otobüs. Erkek mi bu? İyi erkekler. Kim var? Kança aylık var? 6 aylıklarda. 6 aylıklar. Bazar kanday bayka? Öyde oldu. Pazar hazırınca bugün öyle yeli. Öyle mesela. Je, satıcı aldı, alıcı aldı. Alıcı olsundaydı. Bazar öyle geldi, üçünde yok pat. Satıcı aldı, alıcı öyle. Sağın uylar tartıp vereyim. Uy jağı da ayağı görürsün. Satı olunlar bu dost. Ya. Kaça alınlar? 62 aldı. Boğaz gelme? Birinci tunguç boğaz çoğun. Bunayın eken 62 aldı. Koy bir tane çıkarıp koyun. Maçtan salıp koyun. Bilakis ya. Elmir Bey aka Allah razı olsun bu pazarda işletken işinden. Navesтерdi sağ olsun. Birge? Bardurlardı kurup. Жақсы кылып койуптурмун. Бул да болсо эл үчүн шарт. Жақсы, Allah razı olsun. Sağın uylar var mı? Sağın uylar. No, boğaz kınayın kene. Birinci tuğu, ekinci mi? Birinci o der. Kança ken bağısı? Yok, kança bayke okumay. Bağısını bilip etken mi? Kunayın kança ken? 65 doğdu. Boğazı kene? Kaçan tuğu? Fevral qarat qo'yuyorsun. Kaçançı tuğu? Birinci turmuş. Boyu da çoğun kene? Ha, boy. Kançaga verelim? 63 kilo olsa akbataşın. 63 mi? Sağın uylar varken mi ya? Tavaz jarnama YouTube. Sağın uy görünmeye atatma. Bukalar tartaylıç. Bukalar kança eken ya baykeler? Büyütkem şu bağı bizi ezmesi. O bukalar kimdiki ya? Çoğun bukalar etti baylangan. Var bir kişi bağlarını ayt koyuz bu. Pacirat bu je, arganday bu bağları. No çakanlar 90'da, no'ları 110. Ya kança ay baylandı bular? 5 ay. Daha var mı? Üç öyle. Ama o kança ken? Kim ki al? Nomini ayt koyuz, betpeyazda çalışat. 0707 95 00 89. Bu kaydı degenler çalıp körgülü, ötpey kalsa alıp ketesizler. Sağını qarap bereyim. O sağın uylar var mı ya bayka? Yok mu görmüyor mu sağın uy degen? Ama teyde muz olsun benim dur. Uşaktan bir tek oldu. Assalamu alaikum. Ну, бука, уйкен bu ya? Ne, kayısı paroda mı? 110 moto ya. Oraya düştü uyken. Bu soyğonga o je. Yetti daha. Kaça alışlar bayka? 52 yıl boz kumardan. Ne satıyorsun? Dostum durum. Ötköteyin oldu. Sağım uylarda tart prendisem değil. Görmüyor. O sağım uy mu bayka? Sağım mı?
Sağanlar görünmedi bu ekan. Qanda? Ha, sağanlar kötü ekan. Bunday raqam. Assalomu alaykum. Qanday sizga yaxshi? Qancha ekan bu uy? 85. Baylangan bu je. No, muz olsun uylar qancha ekan ya baykalar? No, muz uylar kimniki ya baykalar? Değişikler mi nedet bu? Kaç ekan bu da? Sonra bir o. Kaça da tuttur? Bazı jön 70'ke beri biraz 70'ke biraz koşkular. 저 대대인데 무난 그러더라. 70'e veriyor. Bunu al parçası olsa kırdı degen. dur. No, nemeler kaça ekan sağmıyorlar baykalar? Kaçlar? Bayka bu muz olsun kaça uy? Ya. Kaça değil? No, sağın uylar var mı dost? Ya. Sağın uy tap koyduk koy. Kaç yol oda sağın uylar bayka? Құдай тұруға алдап шындықты айтамын. Bu 120 bu 110 deydi. Sağın bu. Yok otun bu çakları topladın. Güzelmeye yekede top. Швидтер. Çüydün organ. Мына мынау тоғынан келді бұл жайыттан. Kaçıncı tutarken? Екінші бірінші. Иә. Соң өмеден келді. Соқын. Kaça bir? Yok onun 210'a verme koymuşsa. 220-ға беріп отыр. 220-ға Алдап беріп маған деген ол. 100-ден 120. Kaçan tuyut bular bayka? Мынау бір айда, мынау 15 күннен өтіп барып той. Мынау етек кетеді да, бұл араны өтіп кетеді. Мына тойын деп. Номеріңізді айтып қойыңыз, бөтпе қаза çalışат YouTube'dan. 75 0705 75 75 98 75. 98 75 туғандар чүйдің жақсы пародисті үйлер екен. Çalıp көріңіздер өтпей қалса. Үшеуі тамашады. Жақында туйт екен мінеке. 15 күн. А, бұл туып қойған бұл. Қанша литр сүт беріп жатады? Az 15 береді. Берсеңер береді. Бұл қанша басы? Bazı 110. 110. Ya. Бұл саны қанша екен же? Боз екен мына, боз екен жақында. Қанша да? Кімдікі екен я? Қанша екен баш? Я. 105. 105. Sağını қанша байке? Мұз осымен. Мұз осымен қанша? 90. Мұз осымен. Кран сала албай жатыр да. Қаншанчы туыты байке? 4. 4. Қанша sütü var? 12. 12 litr sütü var. Sağın uylar қанша екен? O sağın uylar қанша екен байкелер? Sağın uylar. 100 muz olsun menen mi? Қанша sütü var? 10'da. Қаншаға келіп отады? Келіп отады арқандай бағадан. 95. Қаншаға бересіз болушы? 96 екен бе? Sağın uy kimdiki eкен ya? Үкім? Сенікі uy? Қаншада отады бұны? Nerede de жақсы uy бар екен. Muz olsun uy қанша екен ya? Çıktı geldi öyle. Kimdiki bayken o bu? Başına gelen yok böyle. Үкім, seninki uy sağın uy? Қаншада отады бұны? 115 тұтқан. 115. Туғандар, бұл жол менен бағаларын тартып бердім. Сağın uylар, боз uylар қанша? Uy алам деп жүргендер болса, ақшаны топ-топ жүргендер болса, ошончо ақшаны бұл жол менен топ-топ келіп, жақсы uy алсаңыздар болот екен. 100 түн тегерек екен да қысқасы. 15 күнде. Немесе жылқылар жаққа кіріп атабыз. Çoğun tutmuyor bunlar. Жылқы жада аябай көп екен ғой. Тайлар қанша екен байке? Я.
42? 42 mingden ekan. Qancha aralaymiz. Tay qancha ekan qarindosh? 60. Erkek urg'achi. Urg'achi. Tay qancha bayka? Qancha dot? 55 ton. 55. Жақсы екен, породистый бі? Чика. Чика екен, жақсы шытай екен. Еркек ұрғачы? Ургачы. Ұрғачы. Тай қанша екен, тай? Еркек тай. Жасқа тай. 6030. Шынды жасқа бұлар құнан шығау? Жоқ, Жауабы жасқа тай шығады екен, да? Жақсы екен, породистый, е? Боз, бейлерді тартырайын. Тай қанша екен? Болар. Болар 40, ә? 32. Я. 32. Ассалаумалейкум. Қанша екен жауабы? Жауабын 28 болады, 28 ургачы. Мал қандай болады? Арзан қымбат? Мал қымбат эле болот. Қымбат қой че? Қымбат. Өйдөлө болот. Алсаң қымбат, сатсаң арзан болот ушул. Бір эми чөпта, жемда қымбат та. Қымбат, баары қымбат. Тайың сал ал, мында ғой. Тай қанша екен? Ай 65 та. Жоғыш екен, ә? Эшекте артта мен олғансың ғой. Қашыр бі? Жоқ, астам. Аттан жылқы эле. Жылқыдай меш керек те. Қашырдай қылбай. Қанша екен бұл? 53 топ. Я. 53. 53, е? Жасқа құнан шығау? Тай шығады. Тай шығады, е? Бой аябай чоң екен, да? Еркек ұрғачы? Парода жақсы ғой деймі? Чоңбе ата. Жақсы екен. Қайердікі? Қарашан айт. Номер сайт қойыз бұ? Телефон жоқ еді. Телефон жоқ бұ? Е? Жоқ ол қайтты. Мұғайын. Айт қыла, тайлар қанша екен? 35. 35? 35 болады. Еркек ұрғачы? Bir erkek kaç erkek var? Саққа шыққан жоқ қой? Yok çıkalım. Қаншаға кетіп отыр бұл екен? Қаншаға кетті, я? Содан не болады? Қаншаға кетіп отыр? 27 деп атады. 27 de oldu. Беріп атады. Ұрғачы? 26-ға кетіп отыр. Қашта екен? Еркек ұрғачы бұл? Erkek erkek. 26-ға кетті. Арзан кетті. Көкбөрінің аттарын тартып берейін. Өтіп кетейінші, біраз тартып қой бана. Тайлар қанша екен? Бұл 50. Бұлар байланған ғой деме? Байланған. Семіз бе, даяр бе? Дағы байлаш Шыр. Шыр, Шарт қаласаңыз. Қанша екен басы? 45 болса берем. 45, е? Қанша бес береді бұлар? Büyüm ekan men tabii. Aranda qo'sh mumkin. Melerde tartib turayın. No, жылқы қанша екен сауын байка? Ya. Ha, sağ mes mi? Biraz öyle var. Bu kaç çeken bayka be? Baytal. Koy bayka. Bası. 90. Bu erkek bu kaç o? Erkek. Çarpak kendi ya baylangan bu. Yok baylangan. Sizdeki baylangan o değil bayka? Bu kunan mı? Kaça bası? 70. Biraz çuda kosmay götüp öteyin lan. Çu.
Atты теппейт деп болбойт, итти каппайт деп болбойт дегендей. Ак болойлу. Ого, көкбөрүнүн аттары көп бо. Атың канча? 170. Буга кача болобу? Seninki kança? 200. Seninki kulak çoğu? Hayırdaki? Hava? At kança at? 250. 250? Kulak çoğu? Buna eksik attırdım. Ne atat bu yerde? Ne atat berdi ya? Ya. Ne oldu? Qarab turmaysiz Baykal. Qiziqning bari aldida da qo'ychini. Kızık var aldı da o. Oo, qarab tursangiz. Elbaşı chiqmaydi, elbaşı chiq. Yo, chiq. Kel. Chiq. Chiq. Aka bunlar qo'rqoq. Ko'gatov. Elbaşı chiq. Sen bunlar qo'rqoq. Nima tapib. Qara maqta otning atlarini araji. Chiqib elbaşı. Yo, ko'gat ko'rmaydi. Chiqorchi. Meni susklayapti öyle. Yo, qo'yib turqilay. Bola, elbaşı girmaydi. Haydi. Vurdu. 200 so'm aqchasi urdi qo'y. Ha, bu baklashkaning evi. Oo. Yo, elbaşı. Elbaşı. Haydi. Sol el koga. Yok kattırdı. Kaçtılar tart kovasınlar ey beri gelip kaldı. Ya kaçaken kokat ya. Bası. Ne oldu bakayım. Ne bazı ait koy. Hayır ne atı? Ana gör şu dodonu. Hey nar tartma nar. Hey tartları. Sal.
Saltığa kırıl gelme. Çok boğattı görelim. Dur. Yemkatdi ya. Kimeng ya. Yemkat. Ne oldu bakın. Peki bunları Albaydı tek kol Allah'ım. Güney kötü bayıyor. Hey, tak atınlar. Yat albaydı. Açılmaz. Hoppana, al koydu. Karat yaxşı qaqat gene. Hey, Sarat qancha saratmazını aytib qo'y. Hey. Saratmaz. Ya. Qayerdiki? Üçemchek. Hey, baka, ko'gatning bazını aytib qo'y. Şef. Hey, baka. Ko'gatning bazını. 150. Qayerdiki? Ko'go ya. Nomeringizni aytib qo'ying. 0703 82 92 93. Bir yol usul ko'gat tengdi. Жаңа deydi. Bir süstürüp görmeysiz mi göröyle? Reklama tartып atабыз. Номериңерди айтып коюңар. Аттар, жакшы аттарды болсо. YouTube'га tartып atабыз. Талас жарнама. Байгезин алды. Bir-birге аттар Жақсы тұрады екен бір-бірге. Ері болып кеткен бе? Ері болып кетті. Мына атты таңдай беріңдер, көрушілер. Қаласаңыз бір-бірге аттандағаны, қаласаңыз додоға. 150 деген көкөйдің аты да жақсы атқан. Çıkardı. 110 zam var, 110 zam. Yengenin yerine. Çıkardın mı onu?
2 kokat көргүл, 2 kokat. Эки кабатты көрсөңөр. Мынакта айдын алам дегендер бар. Тургусла. Карабас көп күчтүү экен. Эки, акчаны эки. Ақтан ал, эңке ақтан ал. Акчаны ал, менде бияқта байга бар, бир жигит байга сайып берди мага. Байга берди бияқта жигиттер. Ассалам алейкум. Базарды кызытып атасыз го. Үшүп кетти да. Балдар байга берди. Оң жагы күчтүү экен. Кийин оң, сол, оң күчтүү экен. Буларды карай бер, малдар урдап кетпесин мен сой. Убакыт бер турушла бол алалбасың. Ала албайт кene. Чыгар. Эңке. Нормально, ушундай иштей бер. Ana, давай. Ай, красава. Кайра. Байга бар. Акчанын жанына кел эртерээк. Бөлөңгө чыккыла, ясалма давай. Башкалар давай, экиден. Адагар. Адагар. Жакшылап тур, YouTube-га чыгып атасың. Эңке, акча бербейсиң. Эңке иштей бер. Иштей коркпа, иштей бер. Турсун, бүткө турсун. Давай, кийин. Алды. 3 жол алды. Кел. Байгең ал. Тыштап кой аны. Байгең ал. Ай молодец, давай. Кайра кийинкилери. Жаңы. Акча жакка кел, акча жакка. Баклашка айланга. Орто курутпагыла, Алланы орто курутпагыла. Баклашканы курутпайсың орто. Башын өтө кайра өкөм. Башын өтө кайра, салла кайра. Өтө кайра, Аттар каргада клиент чыгат. Кайра башкаңар, болду башкаңар. Бөлөк экон чыккыла. Бек бол чарбайны. Башка чарпы. Чыккыла, башкаңар чыккыла, давай, болду. Чыккыла башкаңар, чыккылаңар. Качмар, Торат кач. Onu aylanalım. Atlar 4 kutu takalı. Arkan kutları aylanıp var. Töylep espesset mi ne aylanayım. Bakalaşka geldi, bakalaşka. Baklaşkanı al hey. İşte. Bu ne? Nasıl oynuyoruz? Baklaşkanı yetki hey. Akçak yerde. Okey. жаңа чоңдук. 250. Эңке. Çıkla başkanlar. Gel, номеріңерді айтып қойла, номеріңерді. Қайердікі?
Айтпак çıkay çıkmay. Номерін айтып қой. Чемчек. Номер айтып қой. 074 33 06 01 ушул сары аттың номері. Кызыккандар чаласыздар. Ay 4 жолбай kaldı buna. Balады, sen baygasın. Келе, аттың номерін айтып қой. Қайырдыке? Қайырдың аты? Басын номерін айтып қой. 702 45 43 48 басычы 100 000. Sava. Sava durdu sen. Көкатта жақсы тұрады екен, а? Qanat kelchi, qanat. Başım durva, sava. Birimizden yatırıp takıyor. Көкат кімдікі? Sava, tutmayın. Ал қойын. Balады. Дос, келе! Көкаттың немесін айтып қойшы номеріңді. Қайырдыке? Еңлис. Жалаң Еңлистің тұлпарлары келе ма? Номерің айт. 743 91 63 басы 200. Қарат қанша деді? Жаңа тапты. Айтбек, adağana versin. Götü var ikili. Kamera sameraмен қоса ұлтып кетті ғой. Башы қатты кені. Блогерлер қойып кетті ғой. Şef yok. Иә. Ой, жалпақ жожа болып қалайын дедім ғой. YouTube'a кетеді ғой YouTube'a. О. Бетмаңдай сал Ашырбек. Çıkıp dur salacak mı? Adağana. Savap durursa şu. Akçan algıla. Voley, baldan. Dağ çıkartın sayamdığında. Doy. Nereye kaçıp dur salacak mı? Volda çıkar etmem. Çık. Kızlatты айтып қойшы, дос. Birden çık boldu. Саратты айтып қойшы, дос. Дос. Қызлат. Байке қанша, базын айтып қой. Шеф. Ақшат кем. Kulakta hep var ekan. Mana o'shalarga reklama qiladi. Oyna uni qo'y, kamera tartib o'tir. Söyle kovalım beni. Kana çık kılasın. Kana çık. Çok hoş. Ya ada kaçsan ye. Oy Sarat çıkmayız bay Sarat. Buna tövlüm kalıp. Başın karama. Tamam canım YouTube'da. Yap bismillah. İyi son bol. Bol kılavuz. Gene.
Bir çık. Buna da indi. Bir gel. Takılayın salatalar. Vallahi çıkarıyor. Allah bazı sırak koyun. Hey dost Allah'ın ayıp koç. Çakıp koç. Beraka gel, beraka Allah. Yavaş, yapkan ey. Beraka gel, beraka. Hey Allah'ın elini çakıp koç. Numaranı alıp koyul gel. Hey kaça dostsunlar? Bak numaranı ayıp koy numaranı. Haber aytma, beraka YouTube çağırın. Hey atan aytın. 0700 63 50 59 he? Qayerdiki? Qalba. Son atgan he? Allah Beşiktaş'tan. Yaxshi atgan. Yaxshi atgan, yaxshi atgan. Mıhtı. Dodozi bor ekan, bilgili bor ekan. Ya Allah Gogat kim? Do'st, Qizil Petchok. Sizlardan bunday aytib qo'ysin orada. Beraka gel qo'y beraka. YouTube'ga çağırsın. Mulla yaxshi ekan jana. Allah qizil atgan. Kel turgan beraka. 3 kun. Siyaqta. Qanchada o'tasiz? Siyaqta geldim. Ha, ezivi. Eleman. Kogoy. Kogoy Alexeyevka. Yaxshi atgan, yaxshi atgan. Kel elaman ana kel elaman. Bu qancha dostlar ya? Bu yoqdayız. Yo'q, qancha dostlar? Benim sakın. Bunu aytib qo'ying, nomer basın. 702 10 0007. Nemesichi? Basın. Start qilamiz. Ya. 250 ko'koydi qo'y. Qo'ysin. Qana dag'or bu ya, YouTube'ga tartav. Aşağı to'zni azda. Boringlar, chiqinglar, qochinglar, ekoylama. Başqa chapqa. Yana turibman, yana ne? Bu çıkamıyor. Çıkamıyor mutluyum mu? Yapma. Hayırlı. Yengiz kerak. Yengiz kerak. Yengiz kerak. Şöyle. Aldırma. Biraz tatlık etti.
Qancha ketdi bu ekan? Bu oyunu atla жақсы жатсың. Bitiş taşıydı. Unuttı. Görüşürüz. Gogat ayıp kaçı bazın dost. Gogat nez. Gel gel. Bunu gelsen. Qancha dotsın bunu? 200. Qayerdiki? İngiliz. Yana yazılmadı. Ha, yazıldı, tarttık bunu. Ha, tarttık. Urvatlı tutup görüşürüz. Kolon geççe tartıp verdim, anlamasa ben bu çıkarıştı jintықтайын. Like basıp, қолдап қойыңыздар біздің каналға. Қатал қойыңыздар. Жашы эмне бұндай? Жашы. Жасқа бұшты шығат, ә? Басы? Телефон номері қандай? 0706 0706 09 98 05. Қайердікі? Еңгілісте. Жақсаттар көрді. Нұрмат, сенкі қайсы? Жасқа екі азы. Жасқа екі азы, е? Бұл тазағандар бұл? Бар аралаш. Данчак аралаш, е? Немесі, басы қанша? 160. Номерін айтып қойдың? 0701 21 21 45. 45. Не өнері бар? Ана екоң жай көргілөч. Мына үш жерден жай. Түзө? Уаққа чабып атсыңар ма? Çavul erek kalmış. Buna çavul çıkıyor. Мына чабып жүр, е? Арзан айтып атсың, е? Эмне сатып атсың? Belki ek oldu. Үчөлөр да жакшы экен, э? Жакшы экен. Ат жакта чабылат, мына номер. Ассаламу алейкум. Сен канча бул? 260. Немеге түштүбү додого? Түшкөн жокпу? Эмне өнөрү бар? Бүт өнері. Убактыкы, э? Неме, номериңизди айтып коюңуз. 500. 500 15 37. 37. Жашы? 3. Жасқа 3, э? Сонкен.